دائدار صلی اللہ علیہ وسلم چک دو جلوگر تو چاہ میں کن ساری تلے ونیو ساری یا رسول اللہ نبی رحمتو چھ تشریف تھومت صلی اللہ علیہ وسلم اکن چس پنن لختی جگر نبی صاحبس پنن نچو یمس ناو اس حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی اکن چھ کائنات جس تائیدارس پنن لختی جگر بین چس حضرت امام حسین شہید کربلا پنس نجش جو پیار کرن پنس نواسل جو پیار کرن یور چھ پنس نجس لختی جگرس محمد رسول اللہ یور چھ فاطمہ زہرا سن لختی جگرل گنا گندا گندا گو کائنات تائیدار تو جبریل سول خدایان ورنو ساری جبریل امین آل دوپن میانی نبی سلام بوزیو تو چاہ میں کن ساری میانی نبی سلام ابو دوپن جبریل امین سکا جایور دوپن خدا کی سلام ونن بسول سے پروردگارن ہداون کرنی کیاک دوپن اکن چھوئی نواز کوڑی ہون لختی جگر بین چھوئی پنن نیچو ناو چھوز ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ روب چھوئی دبن یمومل دن اخواباس نبی رحمتو ترواک نظر پنس لختی جگرس کن بیاک نظر ترون پنس کوری ہندس لختی جگرس امام حسینس دبن اگر حسین دمان خبر حضرت فاطمہ زہرا سن کوش ماگشم خالی خبر امام حسنس ما چھنم اخنر اگر حسین دمان رضی اللہ تعالیٰ یہ چھمنا اخنر امام حسنس تمس ما چھنم نعوذ باللہ اخنر اگر حسین دمان خبر گشا برداشت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سما گش عمر ات غمس من مبتلا لہذا میان غمک چھ سالی دوپن جبریل امین میون خدایس دپ میون اخ نین مگر حسین دمنے نکین میان خدایا ہدابا گر برداشت میان ابراہیم نین مگر امام حسین دمنین کے چمنا کربلک مہراز چمنا کربلک شہزاد چمنا کربلک مہراز کجی جمنائی اے میان خدایا میون ابراہیم نین مگر پنن نواز دمنین تواریخ دان لکھن کتاب ندر آمد 3 دو 4 دو گئی پروردگاری کائنات نیو رسول کریمن ہن لختی جگر واپس حدا میانی جوانا میانی بزرگا تلاج تاو زیاد یمیو کائنات جس تاجو نبی ساون دو یوم دن اخوابس دو پر میونا گو خدای سوال یہ کریم انتقالی پر ملال مگر امام حسین دمن امیس چنا کربل ہی کی مہراز سجاوین امیس چھم امی شمنا کربلوک میدان سجاون چاہیے میانو جوانو میانو بزرگو میانو دجازیزو یہ مناو سدا محبت کرن کائنات تائیدار صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین آئی دشوئی در خدمت رسول اکرم تو چاہیے تھری حضرت امام حسن تا حضرت امام دشوئی بارے آئی مشک شکل لکھت آئیمت اکن چھ اکس بوئیس یک مشک بین چھ بیس بوئیس تختیا چھ لیچمت امام حسین مشک چھ لیچمت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشوئی بارن چھ مشک پکناون رسول کریم نش سانی نانا جان پان ون ہوئی چشمن گاش ون ہوئی حدا میانو نواسو توی کجایور امام حسن وقتس بمنا میانی بابا میانی نانا جانا ایسا یور دوئی میتی لیچ مشک میانیس امام حسینن بھائی تی لیچ مشک اشوین تو بہترین کم چلیوک موت مین بوئی چاک مشک اصل لیچمت کن میش لیچمت ہاں رسول کریم دب بچا ونک اکس دفعہ چشت لیچمت خبر ہما گسم ناراض
دمنك ولا ميانو نواسو هدابنا ونوكيا دلكو دالك زوساني نانا جان دبن طيق شوبان نسمولس علي المرتضى کرم الله وجه الكريم تمز دبيو نبي پاکن فرموي اش مشک زلشمس اش ونت ياخ بهتر كن ياخ بهتر علي المرتضى وطن الله تجگرن دبن بجا کر بجا ون يمن يمشالش مز بهتر كن يمن نبي پاکن ونت بجا ونك يمن فاصل كر رسول كريم صلى الله عليه وسلم بجا کرک دبنك میانو گبرو بناون ہو نیریو گشو پن ماج فاطمہ الزہرا تو چھ مے کون کتھا بغیر برائے مہربانی کود گشو در خدمت فاطمہ وسط والدہ محترمہ یل اوت وت دشوئی امام حسن تو امام حسین ائی سن اما جان رسول کریم گیا مشک ہاونے تم دپ علی المرتضی سیو علی المرتضی باب صاحب گیا تم دپ فاطمہ الزہرا سیو فاطمہ الزہرا دپ جاون یتن نبی پاکن مشور دین فاصل جود یتن علی المرتضی فاصل جود کرم اللہ وجل کریم تت کیا فاصل دی فاطمہ الزہرا دپ نک من شاش سات موتی کچھ حتى میانو گبرو کا پروائی ناشن من شاش سات موٹی انا سوی موٹی تو کیا کرک دبن بلگاوک یم ستوی موٹی ہور کن یم سنز پہ ژور موٹی پین سوی مشک چھ بیتار سوی مشک چھ بہترین لیکت فاطمہ الزہرا تج ستوی موتی لگائن ہور کن اور پی ترے اکس مشکی پہ بی ترے پی بیس مشکی پہ بیا گئی گوئی ہزار ترے پی دشوینی بیات میرا میاج خدایا عظمتس ونک پان سجوس کا یمن سن محبت کرن دپم دیو مز نہ گژھ اکھ تہ ناراض گژھن ہتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ترٛےٚ یتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ترٛےٚ اکھ نی خداین واپس اور سوز خداین جبریل امین دوٚپنس جبریل ژٕ گژھ ہتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ترٛےٚ یتھ پیٚیہِ ترٛےٚ اکھ موتی روز باقٕے اتھ کر برابر حصہٕ اکھ ٹُکرٕ تراو أکِس پٮ۪ٹھ بیاکھ تراو بیٚیِس پٮ۪ٹھ یمن ون دۄشوٕے مشکہٕ چھِ لیچھمٕژ بہتر ونن وول چھُ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ لہذا میانو جوانو میانو بزرگو میانو داچو عزیزو او یمنو پروردگار کائنات محبت کرن یمنوس میون تائیدار محبت کرن یہ کربل حکمران یل مدینہ پٮ۪ٹھ وۄنۍ رخصت درٛاو اتی گوٚو پننہِ باب صٲب دوٚپنہِ میانہِ باب آے میانہِ نانا جان مےٚ چھا اجازت میانہِ بابت چھُت نا سید زیوٗٹھ کوٚرمُت میانہِ بابت چھُت نا دُسَتھِ وِلہِ پوٚرمُت سبحان ربی العالی آز کرے کربل کس میدانس من کرے اکس اکس سبحان ربی العالی اکھ غلام کرنے اکس اکس سبحان ربی العالی فدا یا رسول اللہ ام بڑ گو پنج فاطمہ الزہرا پنج والدہ محترمہ نش یعنی نانا جانس اجازت جدنس دوٚپنس بہٕ چھُس نا سُے چون نواز ییٚمِس ژٕ پننٮ۪ن شانَے مُبارکن پٮ۪ٹھ سوٲرۍ اوسُکھ دِوان یم سنس دانس بوس اوسُکھ کران یم سنس ڈکس بوس اوسُکھ کران یم سنس حلقے نازس بوس اوسُکھ کران ام پتہٕ گوٚو پننہِ والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا دوٚپُن میٲنۍ والدہ محترمہ مےٚ چھا اجازت آز درٛاوٕے چون حسین کربلا کِس مٲدانس کُن ماجہِ تہِ دِتُس زنالہٕ دوٚپنس میانہِ گوٚبرا صبرا کٔرِتھ صبرا کٔرِتھ نیرٕ کوٚرمکھا خۄدایس حوالہٕ ان قریٖبا واتٮ۪کھ سا اسہِ سۭتۍ کرک ملاقات اوے فرمو میانہِ پروردگار کائناتن قرآن مجید میانو جوانو میانو بزرگو میانو تاچو عزیزو پروردگار کائنات فرماون قرآن مجید دوپن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون دوپن لُکھ ما چھِ خیال کران اسن ایمان خدایس پٮ۪ٹھ شاید گٔے أسۍ یلہٕ ان خدائی تیل کیا دوپن آمنا وهم لا یفتنون دوپن یما پزیر ایمان وٲلۍ چھِ آسان یمن چھُ ازمٲیش کران ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ لہذا میانیو عزیزو
ٹائم چھم اجازت دون کی نیکسٹ جمعہ انشاءاللہ کرو ات پہ برونٹ کن عادی صو ست قرآن شریف ثابت یہ کربلا واقعہ بیان انشاءاللہ یہ بیان کر علماء مفسرینو یہ بیان کر علماء کرامو تو بہرحال بگر دونس خدمت میں اخ عرض اخ ساری پڑھو اس تحلیلات کی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ یا لا وسل لبس فرش کیا عرش عظم ودهنوت حسین اشراکی تلیل سجد تروت اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم مگر یزیدس تریش مخمہ سرج کوود حسین اشراک تلیل سجد تروت اللہ صلی علیک یا رسول اللہ پروردگار کریں یہ محفل قبول بے وطن یہ سین ڈل در خدمت رسول اکرم ام پتہ وطن یہ ڈل در خدمت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام بہرحال میں سہیل اخ سمکھومت امی گامک حض تمس آلریڈی کتھا بغیر برائے مہربانی سبن تھو خاص خیال تمس پتمہ وری یمن دہن برادر گزریومت یہ امی گام مز بہرحال اخ وری گو تمس دپن تس شوٹس آج بہت وار وار تو بہرحال تھی دیو مشور مس بہتر گو اگر مرکز جامع مسجد شریفس کھانا ہدیہ آس بہتر روزی آج ات ضرورت بہرحال تم دت 7,000 رۄپیہِ امس بوے سند طرف مرکزی جامع مسجد شریفس 7,000 رۄپیہِ اور ام سند خاطر پڑھو تحلیلات بیٚیہِ چھُ عزیز اکھ یو گزریومُت ییٚتہِ وامپورس منٛز محمد اسد کھانڈے شاید تمو تم سن لۄکٹہِ جگر 500 رۄپیہِ دِوان تو سٲری پڑھو ین خاطر تحلیلات ام مزید یم تہِ اموات گزریمٕتۍ چھِ تہنٛدِ خٲطرٕ تہِ